Sanibona. Uyabona ke uNkulunkulu esekuphila amandla wawakha umuzi wakho, wabatshela futhi abakini nabakwenu nezihlobo zakho zonke nje nodadewenu nabafowenu no-anti ukuthi hayi wakhile wena ndawo ungalokhu bancenga kubacela ukuthi abofika bezobona la wakhe khona. Ungabancengi ukuthi abafike bezobona umuzi wakho ngoba uzubatshelile sekwenele. Uyabona nje kufana noma kuthiwa wakhe nje eduze komgwaqo noma kuthiwa seduze komgwaqo kanjani bedlula ngaphandle bona musu ukuthi ke masuhlangana nabo wena kuwumcimbi noma uze ukuthi ade beqhamuka eThekwini ulokhu bancenga hawu bakithi anisadlule ngisho edokodweni ningibone ngane ngakhile lapho umuzi wami seduze komgwaqo bayeke ingani bayazi nje njengoba behamba ku-N2 bedlula nje bayazi wabatshela ukuba banesifiso sokuzobona umuzi wakho ngabe sebengenile. Uyazi kuvinjwa yini? Banezinto abayikhulumayo ngawe, basaba imbhulela bazoyithola emzini wakho, basaba ukuthi uzobadlisa, basaba ukuthi uzobathathela inhlanhla. Ungabancengi mani, ungabaqoqi. Umuntu ofuna ukuzobona la uhlala khona uyoyifikela yena, uyobona ngaye nje sefikile, uyobona ngaye sekushayela ucingo ebuza ukuthi awu-anti ukhona yini, baba omncane ukhona yini, baba omdala ukhona yini, ukhona yini malume lapho sifuna ukudlula sikubona. Malume sizofika sizokubona ngeweekend akusuke kube enhlizweni zakho kodwa mase kuwuwo lokhu bancenga anohlula phela nizobuka ubheke nje niqhamuka ngapha emkhuze ukwedlula nje laphana emtubane ngibona hayi bayeke man, bayeke ungabancenga abantu ngoba uyofika umuntu umphakela ukudla adle agule kade bevele sezogula ebese ephuma sethi nje ngahla lapha kwamfowethu ngadla kwababa omncane ngadla kwa-anti njengoba ngikhishwa isisu nje mina ngiyayazi lento le yake yangivelela enye insizwe yakade ngiyidlisile sisashayela nje nayo. So ungamqoqi umuntu umqoqela ukuthi akaze wabona la uhlala khona ngoba uyakwazi ukuthi uhlala kuphi kufanele efuna ukuza yena uzofika futhi uyoyifikela. Manje ngiyangibona abantu ekhanda ubuhlobo obungekho ekhanda umndeni ongekho umuntu efuna ukusa kwakho uyoyifikela yena ngoba ngisho ngabe uDisemba ivalile izingane esikoleni angafika nezingane zakhe noma ngabe uJuni kuvaliwe esikoleni angafika nezingane zakhe angathumela ngisho izingane zakhe ezizovakasha kodwa noma lokhu bancenga yimi ngedwa njalo u-anti wenu akekho omunye yimina ngedwa baba omncane akekho omunye aninaye njalo omunye umalume ngapha bayeke. Ungabaqoqi abantu ubaqoqe ukuthi beze emzini wakho ngoba kukhulu kuyobavelela bese bethi bancenge kakhulu uthi abeze kunje ngoba wababeze abantu bayabhula lapha phandle bahambe izangoma suvele njengomthakathi wena suvele njengani manje mawulokhu uqhubeka wena ubabiza sebeyasaba ukusa komthakathi bayeke. Oyokubona njengomuntu ongathakathi uyombona ngoba esengena, oyokubona njengomuntu ongaloyi uyombona ngoba esengena. Ungabancenga abantu ukuthi abeze la uhlala khona. Siyabingelela ngani sakho, siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu ngani zakwethu lana kumaphathanisi umkhonazi ukhuluma indaba enkulu ukuthi-ke ungabe bancenga abantu uma ubona ukuthi abahambisani nawe ngoba kuthiwani-ke kuthiwa abantu abayingenxanye bengemanzi. Mina-ke nawe ngani zakwethu bengingathanda sihlangana lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba, siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.